Хорошо, все. Салам алейкум, қандайсыз? Ертеңгі? Нұрлан, поехали быстрее. Оны алып, ресторанға той бар еді, мен артыңа барып қалам, мақұл ба? Нұрлан, поехали быстрее. Алло. Ладно. Все, мына. Мен Нурлан Насип. Азыркы учурда Кыргызстанда таанымал ырчылардын биримин. Келдик мына жан. Ты все закончил? Да, жан. Бүттү. Азыр просто дайыр той кырдап коюшубуз керек. Еще один той? Да, жан. Че, серьезно, что ли? Койчу жан, таармаш. Блин, ну сколько можно? Я и так устала. Лучше бы я дома осталась сегодня тогда. Просто мен продюсерим сөзүн эки кылбашым керек да. Айткан жеримде жырдап коюшум керек. Азыр бир паста эле барып, бирдап кайра чыгып, анан чыгып бир жерге олтура алсай жан. Тармай. Ну ладно, хорошо, поехали. Тармаш жан. Нет, нельзя! Вы все кто сюда? Стоять! Руки отсюда! Старший следователь Мамиталиев. Сюда смотри, Мамиталиев. Эми ушул окуянын баарына кантип жеткенимди өзүңүздөр көрүңүздөр. Мен айылдагы бекерчилер арасында биринчи орунда турам. Бекерчиликтен тажагандыктан шаарга жөнөдүм. Assalamu alaikum aka. Шарға? Шарға. Ала кетпейсізбі? Ақшаң бар ба? Şu акча кичине жок болот деле. Отыр артта. Бак булбай а. Салам. Атым Нурлан, сен кич? Шамаль. Шамаль? Шамаль. Шамалбек. Менің атым Шамалбек. Шамаль деген бұл лақап атты. Үрче ойнатпаймын ба? Үрче ойнатқанда лақап ат керек та, Шамаль. Еман сен түсінбейсің, біз ырчылар өзі түсінесіз да. Шамаль. Үрче жігіт Шамаль. Аны ырчылар өзі түсінесіз, сен түсінбейсің. Сен неге шарға? Шарға жұмыш, айылда жұмыш жоқ. Иштеген атым. Сенчи? Мен айтып отпаймын, ырче ойын ортам бар, жындыз болын. Сен просто естеп қалсаң, дос. Мен Шамаль менен ушундай бир будкада чогуу кеткем депчи. Кейін айтасың, ушул Шамаль менен мен айылдан будкада келгем депчи. Мен когда-нибудь жындыз болуп кетем болашкым депчи. Айтасың да, бу Шамальды мен таныйм дейсиң да. Ушуну естеп калдың. Шамаль, алдыңыздарда Шамаль деп аткан депчи. Рапрейинби? Жаңа ырча ұраттым да, аяқ бүтіле бұқсан. Күн ысықы, абдан ысықы, күнден біз қачып гүлікі іздедік. Аян бүтіш керек та? Жақшы. Сөздердің кішін оңдаш керек, не? Әркімнің өзінің стилі от да. Сен түсінбесің, ырчылар өзі түсінесіз да, біз ырчылар білесіз анычы. Мен өзім стиль шындай да. Дәуір бар шындай стилдечі. Шамалбек атым Шамал дегендер да. Шамал болып өтті. Шамал болып өткен. Шамалда біз достарменен жүргенбіз. Аяқ бүтілектен мына бүтіш керектен. Дәуірім бар да, чымчықтар жүндір да берейін бе? Жоқ, рахмат. Құтайыншы мен, а? Чарчам.
Kağıt uçku var mı? Ne olsun? Gerek oldu. Var mı? Bak. Yarasın ya. Bu birinci hafta olarak taşıyor ekan, ikinci hafta olarak taşıyor ekan. Кудай жалгап, Шамал менен таанышып калып, анын шаардагы бай жашаган байкесинин үйүндө жашап калдык. Sen, men. Так, Нурланчик. О, Приветствую. аз. Не болду? Бойлашы экен же ылдашы экен? Ноолдашыбы? Ооба. Анан мон кийин, Кайка? Азыр экөө студияга барабыз. Барып, менин биринчи жеримди астырабыз. Сен кийин сыймыктанасың, Шамал менен биринчи жерин жасап атканда мен жанында болчумун деп. Эгер жастарган көп акча керек болуш керек. Акчага сарсына болбойлу го мен. Бакем тааныштары бар. Баары жакшы. Че барасыңбы? Мен? Анда азыр жолдон капчык кармап алык. Хавчик. Не? Биз ырчылар тамакты капчык деп коебуз да. Сен түшүнбөйсүң, мышлар өзүнсө түшүнөбүз жүрүштүк. Кой тур мен кийин алайын. Бул. Курсак кандай? Турсак мондай тоголуп. Аны айткан жокмун дос. Тамак жегенге кандай карайсың? Мен тамак жегенге мондай карайм. Ушундай тажрыйба өткөзүңөр. Качта болсак? Тамашалап койдум. Келип калдык. Шерим жейсизби? Мен деле ошону ойлонуп кеткем да жүргүз. Кеткен. Аны кылайчы. Шуну капчык деп кой. Ушуну чайды эмне деп козарсың? Чайды биз ырчылар эме деп коебуз. Чайчик деп коебуз. Же көпсүздөр. Келдем? О, Макси кандай? Саламалейкум, кудайсыз. Жақсысың ба? Салам. Танышалы, Макси. 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 Шамал. Мен жаңа айтқан балдар енем. Ырдайын деген. Ким сырдай? Мен ырдайм, мен. Давай, мияқа кирер. Сынач, ырдайым еледет, ырдайым дейді. Шамал, наушник тағын. Наушник, ең ошаны. Құлағыңа. Микрофонға кішіне жақынырақ тұр. Иә. Микрофонға жақынырақ тұр кішіне. Қой тұр әзір. Башталды. Башталды, ең ырдай бер. Күн ысыққа, абдан ысыққа, достар менен қол қармашып, гөлөкө іздеп. Болбойт бұл байке. Жарабайт бұл. Күн ысыққа. Шамал! Толап болды. Жүр кеттік. Болды. Жүр. Бітір көсті. Тұрмын. Жабардан, қандай oldu? Çoqunday oldu. Sarıgan çolu geldin ya. Ayılı жүрбейсің бе? Мал бағып, қой бағып, атенің жанында ысық жұққанда. Бурч болым дейсің. Бұйта масыл болдың ғой. Досылча, бақшы болым дейді. Бақшы өтінің пирсикасын ебайт бұлчы.
Ақыры қайсы арғаңа тас жанер қылдым дедім сені. Ака. Жақсы эле болот, буйруза. Емне ұрчы болам. Ұрчы болам деп қалды ба? Ушпай қалды. Башың бір ұшқандай саған. Дос қайғырба. Бар жақ шығады. Ушпай қалды ечін. Жақсы эле. Кеттік біз. Нежнырақ берші. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Қаяқтан? Студиядан. Студиядан не болып келтасың? Зырчы жазып келтасың. Сіздер ұрчы болсыңар, анда біз бейчіміз ғой. Ақырын болды. Чиле бишсіңер бе? Жоқ айта алмайсыздар. Ұрчы болсыңар, ат души бір жақсы ырдап бербейсіздер. Ырдап берсеңер, кете бересіңер. Давай мен ырдап берейін. Мен ырдап беріп қойын, а? Анда гитараны жоқ. Берші болшы. Ырдағын білесің? Жігітсіңді бір сөзіңден танбағын, қызыл гүлді сабағына қармағын. Көрінгенде сөз айтпай, ошол қызға ақ сүйіңді арнағын. Аралаба топ қыздарды, қыздың барқы кетпейби. Арасынан бірді сүйсең, ошол эле жетпейби. Жетпейби. Базар жоғырда еткенсің, брат. Ат душini келе қолтап қойып отырасың. Сен не қолша атасың жырғап? Сен ырдачы? Мен шын ырдап беремін мен. Gün ısıkı, abdan ısıkı, dostur menen gölükü izlep biz. Gün ısıkı, Mon olukcan ken ayt koyup ısıkı, var ya getir. Dostur menen gün ısıkı, abdan ısıkı. Кеттік бе? Давай жолдар. Ой, шустри. Бербас. Сен. Ташла гитараны. Атаң гитара заводта иштейби. Биринчи ырдагым ала жакшы ырдайт экен, үнү жакшы экен. Айтчы. Бас. Сен шығалың не қыласың? Септі ашып қалды. Не қыласың? Не қылабыз? Қанша қалды енді саққа. Сағат қолды. Сен жақшылай тұрмайсың? Келді, ырдап қойым кішкене. Не қыласың? Так, бірінші. Азыр мен ойланам. Сен жаңағы ырдап бердің ғой алдарға берерді. Ошол ырдап берші маған. Тетін чертөзден болады? Кеткен бізен чертер. Емесе қазір бір жаңғырым бар ошаны ырдап беремін.
Сен ыр чыгарасың? Иә, Ыр чыгарасың? мен тырларым бар. Men seni süyemim, tatına kayım, darımçağımsın, balapalım. Men seni süyemim, can dünümden, köpölep uçkan, köpölөгüm. Так, стоп! Тоқтасаң? Мен бірдекені ойладым мен. Мен сенің продюсерің болам. Менің бе? Ооба. А сен жылдыз боласың. Қойче, мен қанып жылдыз болмадым. Мен тұрған жылдыз болсың, көрмесең, саған ыр жастырабыз, саған клип тартабыз, концерттерді қоябыз. Машин қойсаң, сен ырчы боласың. Ертесің сен концерттесің де, апарчы шығып тұрып. Алдыңыздарға тоз алыңыздар, Нурлан, фамилияң кім? Насипбеков. Нурлан Насипбеков! Десе сен шығып келтасың. Насипбеков жақсы жол айтқан, Менде қойлы, Нураль қойлы, Нураль болбай қатты. Болбай қала, Бір лақап аттауыш керек те? Мерген тұрған деген сияқты чүйі. Мысалы, Нурлан Насип. О, нормально. Нурлан Насип. Болады, бұл болғаны аяқылар. Ырдасаң башқаларың бар сенің? Мен де мұнды шаңдырларын ырдап берейін бе? Оны басып бере. Erkeletsem bir Алло. Марат Беке, қандайсыз? Мен Шамалбек. Марат Беке. Мен ойландым да, мен продюсер ойында отырмын. Жоқ. Марат. Сөгінбесеңіз Майке. Неге асылбаған сөкөсінен өспір. Көчекке жаққа барам. Сөгінбеңіз. Барам. Көчекке жаққа. Келіңіз, Мақұл азбарыз. Кеттікші. Көрші болсын. Келдік. Тағым не олтасың, Уақытты алып. Қақта жүресің? Кешіп қалып, Әке. Саттырмайсың ба? Дағым не мұрсадың? Әке, продюсер болатын, продюсер болам. Қақта продюсер. Продюсер болсын, маған ұрысы керек. Үрчі бар ба, Әке? Кем ұрчың? Ма? Сен бе? Шұлырдайлы. Байке, кеде кішілерді қоң. Ол жүріп, уақыт жоқ. Әке, ол зыңғырдайды, Әке. Көше көрдің ғой? Қандай, Макси? Жақсы қандайсың? Жақсың ба? Қайра мен. Қайра Шамаль ба? Жоқ. Енемден досы. Шағын сындырбай бір көріп қойшы. Жатқан жермен тұрғызып берші бұлар. Мен продюсерім уже. Жақсы. Мен қайгелі өрдіңіз? Яқа? Көрші қандай ырдайды екен. Аты Нұрал Насип болды. Насип. Так, бұяқта немен ал, наушникті? Аха. Шыны тағын? Көше кірді дасаң, көше кірді. Кішне жақынырақ тұр. Мындай. Так, дайырыз ба? Кетті. Жигитсің бе бір сөзіңден танбағын, қызыл гүлді сабағынан қармағын, көрінгендөй сөз айтпай, ошол қызға ақ сүйіңді арнағын.
Ошентип менин биринчи эрим жазылып ырчылык жашоом башталды. Сен жакшылап турбайсыңбы? Рахмат. Буюрса ырың жакшылап атасыз, мен жазайбыз. Кандай экен Мартбек? Жакшы. Нурлан. Нурлан эмес, Нурлан Насип уже. Нурлан Насип. Талантың бар екен. Игілік. Рахмат бейді. Ең соңы. Мұндан кейін үйге барып беймарал. Өзіңнің үйінде жаша келе. Мақұл? Bir проблема болса, мен телефонда. Байланышабыз. Мен Мартбек. Не кыласың? Азыр бирде барып, радио көрүп келесиз. Кайсы радио барасың? Кыргызстан абаларына. Бул жактачы, мен казак мишет болуп келген. Бул жерде Кыргызстан абалдары да. Бул жерде ыштар кошуп нормально. Ардактуу достор, негизи жашоонун ар бир үнөтүн баалаш керек деп коет эмес. Ансыгарындай сиздер угуп жаткан Кыргызстан оңдорундағы жашоо кереметтеген Нуран менен алдын көзү кадамташ берели. Добурга терең ыраазычылык билдиребиз. Мыкты чыгармасы менен жан шериңизде орун алды. Кызматы кызыл болгон Улук Сапаров жашоо кереметтеген Нуран менен алдын көзү кеттик анда эмесе. Салам алейкум. Кандай досум? Сизге кандайсың? Адаш. Жакшы. Жакшы кудайга. Мындай эле жумуш кылып жүргөм. Жумуш? Кандай өзүң иштер? Жакшы кудайга. Жумуштан менен келдим. Аха. Те досуңду көрдүм. Кимди? Маны. Кандайсың? Бул дисти көрдүм. Ушул дистин ичинде ушу доспаган ыры бар. Не болгондор? Аты Нурлан Насип. Эмне Насип? Нурлан Насип. Келечектеги супер звезда. Сизге сен жардам керек. Кандай жардам? Эми радиодо иштейсиң го сен. Радиодон күн сайын алды ырды такылап коюп тур. Эми эгерде ыр жакшы болсо сен айткандай эле зыңк тотпайсың, зыңк боло турган болсо, бизде форматка туура келсе, комиссия деген бар. Тесттен өтсө, анан кийин коюп берейин, э? Ой, ушундайбы? Айылдан көмүр ташыганда, чөп ташыганда мен сенин форматыңа туура келип жардам берчү элем. Эми бул жакта жумуш деген жумушта талаптарга жооп бериш керек болсун, түшүнүп кой. Аракет кыласың да. Көчүп болгон күч аракет кыласың. Всё, рахмат, брат. Макул анда. Всё, бүгүн күтөм. Рахмат, бүгүн койгонуңа. Всё. Макул. Берер мисиңерби? Берет. Продюсер нешеси? Жокко бербейт го тахмин. Достор, сураныштар боюнча Ырдыком программасынын алкагында Малика Дина жаңырды, сөз обону Бекбор Вивке таанды. Ал эми биз болсо кийинки каттарды окуп туруп жана сураныштарды өз дарегине жеткизели. Алдыда бизди мыкты чыгарма күтүп турат. Тоз болуңуздар. Нурлан Алдаяров. Минут отура берсек. Эч ким биздин өрүбүздү койбойт. Az өзүбүз коебуз. Кайкеге чалдыңызбы? Болсо болду, болбосо жок. Байланыштуу угарманыбыз бар. Алло. Алло. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Келиңиз. Менин атым Шамалгүл. Шамалгүл угуп атам. Мен салам жолдойн дедим эле. Аха, кимдерге? Нарын областына караштуу Эмгек Тала айылындагы классташтарыма мен салам жолдойм. Анан жанагы жаңы чыгып кеткен Нурлан Насиптин ырын коюп берип коесуздарбы? Макул. Рахмат. Макул. Жашыгаңыздар. Белиңиз Шамалгүл. Жакшы барыңыз, байланышка келип туруңуз. Жолду көрүп алдыңыз. Биз болсо программаны улантабыз. Ырдыком программасынан Нурлан Насип Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, аксакал, келиңиз. Бул Кыргызстан оңдору? Туптура ошол жака түштүңүз. Биз Талас районунан чалып аткан элек. Болсун, келиң. Саламдар барбы? Мен досум, классташым Айбекти куттуктап, Нурлан Насиптин ырын коюп берип коесуздарбы? Макул. Ай, балекетиң алайындар. О, апа.
Бул Кыргызстан обондору я. Туп-тура, келиңиз. Кандайсыз, жакшысызбы? Ой, бизде баары жакшы, салам деле жок ушул. Жанагы жаңы чыгып келаткан Нурлан Насиптин жана ырланган коюп берип койгулачы суранагы. Ырым радиолордон жаңырып, гезит беттерине чыга баштады. Менде бир сага сонун жаңылык бар. Не жаңылык? Бардыгы зыңк болуп атат. Кой, не болду? Сен деген бүгүндөн баштап Кыргызстанда сен жылдыз болдуң. Кантип кандайча? Суперинфого чыктың. Кой? Сен жөн эле Суперинфого чыккан жоксуң, сен деген экинчи бетке чыктың. Ал эми экинчи бетинечи миллиондогон ышар чалбай жүрөт. Мен ал жак интервью берген жокмун. Мен сенин ордуңа барып берип келдим. Продюсер катары. Тану. Жактыбы? Жакты. Жүрөм. Көчөгө чыгып, чын эле бизди таанып атышабы бар. Текшерип келели. Кантип? Бизди эч ким тааныбайт го? Негизи тааныш керек болчу да. Сен музыканы чыгып атабы? Сен мына. О, мне нравится эта песня. Слышала ее? Да, вроде хорошая. Да. Чем занимаемся сегодня? Не знаю, куда не помню. Ты слушай, откуда знаешь Эльдара? Общие знакомые. А, Анастасия, да, по-моему? Да. А ты? Ну, мы как по работе только. Ну, вот я у него попросила твой номер телефона, он не стал туда отдать. Ты все? Вообще странный какой-то, да? Да, не говори. Кандайсың, Нурлан Насип? Жакшы Шамал, кандайсың? Все, таныды. Все, болуп туруп. Сен ана көзөтү карап калган Шамаль? Оу. Неге сен постоянно шляпаңды шешпей жатасың? Мен кичинекей кездечи бир агыш кыра келчү мага. Шамалбек. Дайыма жатканда шляпа кийип жат. Эч качан чечпе деген. Неге? Ошондо агышкан сурабай калыптырмын. Тамаша. Алар эчтеке эмес. Элдерчи бизди көчөдөн көрүп таанып алса дагычы, биздин ырларды угуп сүйүп атышат. Бул чоң жетишкендик да. Анткени биздин ырлардын текстери маанилүү болуп атпайбы? Ушундай маанилүү ырлардан көп жазсаң? Сен билбейсиңби? Эмнени? Ал ырлардын тексттеринин баардыгын сөздөрүн бир кыз чыйнап берди. Кой? Анда ал кыз сен өлө калып сүйөт го дейм, Жолукпайсыңбы ошол? Көрбөсөм анча болму. Вообще көргөнбүзбү? Ой. Андан көрчү болсо бир нерсе дейм. Менде көптөн бери жакшы жүргөн бир кыз бар да. Сүрөтүн көрсөтөйм. Сүрөт барбы? Көрсөң. Ой. Мун Кыргызстандын баары сүрөт. Бул жана телевизордо калып барчу да. Молодец, си. Мен сүйгөн кыздарым көрсөң. Бул деген Анжелина Жоли да Голливуд жылдыздары да. Ар ким өзүнө достойный кыздар сүйөт да. Келе. Жашып. Көрсүлө. Эртең жумушта болтур. Жакшы жат Шамаль. Рахмат Шамалбек. Түнүң белгилүү болсун Шамаль. Болчу Шамалбек. Шамаль. Кандыктан? Жашпан. Сенчи? Жакшы. Кофе ичесиңби? Ичем.
Шамай. Айылдан передача келиптир. Көз кофе ичип барып, ошоңо күлбөйлү. Посылкалы? Давай. Айдан бери тұру. Ана с кофе чалша қорасы да? Бат-баттан ішемді. Assalamu alaikum, qandaysiz aka? Yaxshimi? Ishlaringiz bo'ldimi? Ayıldan sen ota-enangga berdilar pasulka. Ha, bu yoqda. Mayli aka, rahmat. Cho'ng rahmat. Ey. Qayerda? Attag'ini kim oladi attag'ini? Ne var? Koy içinde göz var, jep bitpeysiz. Jir namaz arastasiz. Namazlarga? Satmayamiz. I know you feeling this. Yeah. That's right. Come on. Şu koyasınlar bakayım, koy. Allah koy. Bakayım, moş değil mi? Kana görüp. To'qsoldan geldi, Teraksudan. Oo, to'qsoldun qo'y olsa kerak. Buni qancha sotasan bu qo'yingni? Baka, срочный bor, 5000 so'm. Sırasını olsa 3500'den alayım bunu. Jo'jo, baka, u bakat. O'sha o'zgacha qo'y baka. Qo'y bu qanday o'zgacha qo'y buni? Baka, bu Yuzmayam, qo'yiladi buni. Baka, uy qaytaradi bu. Uy qaytaradi? Qo'y uy qaytargan. Eshemaysan, bu qo'yni ko'riladi bizlar. Bittirmen chog'im baka. Bu kerak edim. Mar ko'tsi qo'y baka. Oo. Amma berib turgan yerini ayt alayin endi. Qancha qilasiz? 4 kunga berdim. Sho baka. Baldim aka. Biz 4 kun. Belgili akça. Mayli, rahmat aka. Yaxshi qo'y. Привет всем! Вы смотрите самую музыкальную передачу «Хит-парад всех звезд» на канале НТС. Хит С вами я, ее ведущая Аида Шнитсенче, Чекараева. ырларың бар хит болады. Тетик, сен сүйгөнүң бу? Айда. Алып барып жай, айтып В жүргөн. этот прекрасный весенний день Что, мы жолукпайсың? собрали для вас самые свежие хиты нашей эстрады. Поэтому никуда Жумуштан не чыккан эле бар, отключайтесь и жумушуна бар, оставайтесь тозу болду. с нами. Сен билесиң, Ну, адресин. открывает наш сегодняшний хит-парад певица менин бар Нейля эле с песней «Весна». Бүгүнбү? Шакар акча бар эле. Күлүп шакат-пакат алып барабыз. Бүгүн барабыз. Бүгүн эмес, азыр. Тур кийин кеттик. Экөөбүзбү? Не кызгап атасың, бас? Айтып сөздөрүң даярбы? Даярла. Точно даярбы? Даярла дейм.
репетиция алып коелук бучу. Кантип? Репетиция кылабыз. Билсең, мен Айдам. Озун кызыл боялган сүрөттөгү турганда монтип койчу. Сен сөздөрүңдү айт. Айдага эмне деп айтасың, ошону айтсаң мага. Сага? Репетиция деп кой, давай айтсаң. Давай анда көрөм. Айда. Мен сени көптөн бери телевизордон көрүп жакшы көрүп жүрөм. Сагап келген билектеримди кабыл алып коесуң. Нурлан, мен де сени сүйөм. Киле. Коркпой, Иди. Саламатсызбы, Айда. Мен сизди көргөндө абдан кубанычтамын. Мен сизге алып келген билектерим бар эле, ошону кабыл алып коесуңбу? Спасибо большое. Извини, я спешу. Сүйөт бекен сени? Каяктан сөйт? Экөөбүз биринчи жолу көрүшүп атат. Сүйбөйт бекен. Ушунча акчаны барын салып кетирдик мага. Тамаша. Сүйдөгөн ушинтип башталды. Бар, жетесиң. Качы. Ысыкка. Gün ısıkın. Abdan ısıkın. Шымай, дос. Айда мадага келтир. Баягы кыздан бы? Ыр мы? Жаңы хит келген турбайбы? Бул ырга деген резко обон чыгаш керек. Обон? Обон чыгарган оңой эле, эмне кайгырып атасың? Билип алсаң мына, карасаң. Эгер билсең жүрөгүңдүн эси сен сезимдерди бөлүндүрүп эчиткен. Уктуң да? Эстеп калдың обонду? Ушуну черкен билесиң да? Ушул обонду ешин чертсең. Сол ыры бар. Байнак койсаң? Үйрөнөсүң, оңой эле. Просто бул ырдынчы келечегин көрүп турам да. Жаман хит болот. Элдер суранып бул ырдычы кайра радиого чалышып. Элдер таратышып. Эгер билсең жүрөгүмдүн эси сен сезимдерди бөлүндүрүп ичиткен. Эгер билсең жаным ошондойсуң жаным ойлорума бөлүк салып бендирген. Көрдүңбү? Көрдүң мен обонумчу, мен чарган обон бар. Састараны жакшы кылат да. Кудай мага таланттычы, аябай чакалап берген да. Бул ыр деген хит болотчу, точно хит болот да. Мындай кылабыз. Ушул ыр чыгаардын алдында экөө сөзсүз фотосессия кылыш керек. Фотосессия эмнеге? Эртең көрөсүң. Сен андан көрүп боору жашап жаттап, ырдап. Мен көрсөң, эртең көрөсүң. Ишмат, фотосессияны ушул жакта кыласызбы? Жок, азыр бул жерде каташым сет. Бул жакта да кылсаш киштеби? Сүрөтчү. Ошол каташым фотоаппарат сурайсың. Бар, фотосессия кылабыз. Сүрөткө түшөбүз, сүрөткө. Чоң жигит сүрөткө түштү. Каташ. Кандайсың? Кандайсың ол? Каяктан? Эмне иште? Ашал, Адыл, каташым бот. Нурлан Насип. Супер звезда болот. Кийин сыймык тагасың, колуң кармадым эле деп. Болсун. Ошо болот. Ошо шара келип түнө жумуш кылалы деп. Эми керек. Сен жардам керек болот доске. Кандай жардам? Алды, фотоаппараттың бир 2 саатта берип тур да, досумдун бир фотосессия кылып алайын. Жок, берип тура албайм. Берип тур дейм. Жок, берип тура албайм. Берип берчү.
Өліп қалдым. 1000 сом төлеп арендасына алып кетер. Казашыңа аренда 1000 сом бе? Білесің бе? Айылда жүрген сен білесің, ұрылық қылып милицияға түскенін білесің де? Осында мен атып кеткен білесің бе? Білем. Бір естеп қой. Бір естеп қойдың, бере албай. Мен деле оқат қылышым керек дедім. Сен ақымақсың. Ей, сен жақсылығың жоқ мағашы. Сен қанша жақсылық қылдың мен, бір жақсылық қылып қоймайсың мен. Саған да осындай күн келеді көресің. Бар жоғалып бер жаққа. Ас кетті. Ушул алған керегі жоқ. Нормально сұрап, нормально өрмейсің бе? Көресің, осындай күн саған да келеді. Сұрап келесің маған да. Бас кетті. Тарт қолың. Нормально сұрап, нормально өріп тұрмайсың бе? Алып келіп бересің де? Давай енді. Бас кетті. Алып келіп бере. Сатан алып келіп бере көп қойын. Қазір магазинге барасың, нормально құтасы жең аласың. Ұрланчик. Жігіт. Кегін төлі. Қасы жоқ та бізде. Ақшам болмақсың. Опа, Жігіт. Ой, жүр. İyi давай, pozlar, gitti. İyi. Gül. Gül. Ay. Çeş. Hop, çeş. Gel hadi, gel. Gül. Gel, şişle bakalım. Var, gül. Çeş. Gel. Var, bundan. Var, bekleyin. Наразы. О, Нурлан. Эй, Нурлан. Нурлан Насип сахнада. Тур. О, тұрсаң? Оңдың Мен саға. Суперинфо, 1-ші бет. Эми дана жылдыз болдың. Бұл не? Елдер көрсің не дейді? Елдер, пиар деп қойды, пиар. Черный пиар, бұл дере реклама. Айылда апам көрсе, не дейді, өлтірмей мен? Апам да көрсе, ештеке деп еді. Балам шаардан жакшы бір жигит таап алып тұр деп қойды. Болмақ қой ошондой да. Болбағандай қарыз. Продюсер Шамай сіздерді ұғып жатады? Нұрлан, тойға шақырып қанша болады дейді? Той? 400 сом болады бәкен. Все, саат 7-ге, все, барып қаласыз. Все, көрдің пиар қандай? Пиар деген мұқмыш мәселе. Сен бүгін 1-ші тойың. Даярдан. Гүн асақа. Даярдан. Абдан асақа. Aradan 3 ay öttü. Тамаша айтсам тарынып мага капа болот менин тентегим түбөлүк мага колуңду сунуп Çaydan içmeyiz mi?
керек жаңа ач колдук курсак добуспайбы? Чыгармачыл адам деген дайыма ачка жүрүш керек. Ачка жүргөндө гана бирдеке чыгат. Ачка жүрө бересиз кечке. О, дыңкый тоюп булчит болсоң бирдеке чыкмак, эчтеке чыкпайт сен. Эчтеке эмес. Сенчи жакында биринчи улуттук каналга чыгасың. Качан? Жакында. Ал жакка форма тиктеш керек жаңы. Акча керекти форма тиктирүүгө. Жок, акча кереги жок. Мен классташ кызым бар, Шведияда иштейт. Ошо барасың, ошол тигип берет. Просто материалын таап бериш керек. Материал каяктан тапкан? Кандайсың? Жакшы, кандайсың? Кандай иште? Швейн тутуп атасың? Ооба, өзүң иштер жакшыбы? Жакшы, жакшы. Таанышып ал. Нурлан Насип. Келечекте супер звезда, ырчылот. Кийин сыймыктанасың, Нурлан Насип менен Швейнга келди эле. Короче, сенде бир сураныч бар. Ушул артист балага артист көйнөк тигиш керек. Бул материалдар. Мощный материал да, мындай материал эч кимде жок. Италиядан өзүм заказ бердим. Бул өлчөп көр. Өлчөп көрдүм, мына Стефано Торини өзү салып ийген да. Арабасың. Всё, жетет да? Жетет. Макуланбы? Макул. Давай анда. Ашып калганда өзүңө бир нормальный юбка тигип ал, итальянский. Ашып алсаң, мини юбка тигип ал. Көрөсүң да. Приходите, девушка, не стесняйтесь, приходите. Хорошая обувь из родины Джеки Чана. Приходите. Не ошибся, девушка. Эй, дос, кандайсың? Кире берсең да. Кире. Кандайсың? Казаш кандайсың? Ким болду? Жакшы, жакшы. Эмне элдер алдап атасың, кытайс болуп, Эми жашашында экен да. Таанышып ал. Нурлан Насип. Келечекте супер звезда болот. Кийин эстейсиң, колун кармадың беле деп. Ушул артист балага артист туфли керек болот. Туфли? Жалтырак. Жалтырак да? Жалтырак, а? Сахнага чыккан андай. Жамолу, новинкалар жаңы. Жо, болот. 3 алып чык, карасаң да? Жо, болот. Ышыктай бай. Жалтырак керек. Болот да? Жалтырак, а? Мына. Шуна көп кийип атышат жаштар алып. Размер канча? 42. Сеники канча? 40 да. Кагаз багыз тырып коесуң. Эчти көп этелим бар эле, көрчү, кийип көр. Чоң канча болот? Бул Асойский 3 болот, 3000. Кача? 3 Ошондойбу? Баягы бир күн эстеп койсоң, билесиң, сен менттерге түшүп мас болуп түндө, билесиң, мен бар сени алып кеткен, билесиң да, ошону. Мейлем, классташым. 2,5 кала эми. Биз деле окат кылып жүрөбүз да мыякта эми. Эртеден кечке турабыз үшүп шишип. Өзүмө деле бир нерсе калсын да эми. Айгүлдүн тууган күнү билесиң, сен сарайга кирип алып билесиң да, ошону. Ошону бир эстеп койчу. Кетерчи. Рахмат, брат. Кытай да эми. Красок комнат кип албайбы? Жок, бут көрүш керек. Бут көрмөйүнчө эчтеке болбойт. Шуну кип алам. Бас, келет го. Бас. До свидания. Еще приходите. Желательно не приходите. Мен да окат кылайын дагы. Пина, перепина. Жакшы экен. Жак. Эми мону көк татарган табыш керек. Кеттик бат. Хорошо. Продюсер дайыма акча түшүндүрөт. Ассага көчөдө жазабыз. Бул жакта мен казашым иштейт, парикмахер. Бул жакта да классташ иштейт. Конечно.
Жасош, қандайсың? О, Шамаль. Қандайсың? Таншал, Нұрлан. Саламалейкум, Нұрлан. Эмиль. Эмилиано. Ғытчен. Ай, жинди. Не іштермен? Айлапа тынч па? Бар жақшы, бар жақшы. Саған салам айтышты. Неме? Бұл Нұрлан Насип суперзвезда келешектегі. Так? Ушул артист балаға бір артист прическа жасап берші. Так, Нурланчик. Костюм. Красный цвет, мой любимый цвет. Нурланчик, келе отыр анда. Так, Шамаль ғана отыр. Айбай жұмшақ кеңме шаштарың. Түс тұр. Күл. Ой, екі ямочка саркен. Так, лапочка. Жақшы отасың. Азыр. Так. Түс тұр, Нурланчик. Қашадан бері шатасың? Армиядан келген әмеліне. Знаешь, по-моему, если мындай қишайтсақ, то жақсы болады екен. Ой, какач! Мен анда, Эмилиано. Давай, Эмилиано. Давай, Нурлан. Игілік. Мадайс. Тура чүңіліп, жұмышта шындай істеш керек болады. Понт болды, шалазың әрді. Сен шалшас, братан. Сейчас, иду. Ладно, пока, ребят. Біздер естеп қалып көр. Бірінші ұлттық каналды код КТР. Ушул жерби КТР, э? Бұл жерге шыққандырчы сөз суперзвезда болады. Бұл жерге шығыш үшінші мощный связдар керек та. Сен связдарың бар бе? Шамаль, білбейсің. Мен тайкен бұл жерге чоң болуш дейм. Не болуш дейм? Электрик болуш дейм. Электрик болуп бизди камчар ма эле? Шығарып алсачы. КТР свет жоқ қалады. Неден передача тартабыз? 6-шы күнү кечинде деген. 6-шы күнү кечинде? Бүгүн среда го? Лично КТР үчүн бүгүн 6-шы күн. Жигиттик. Жистерді бердім, бардығы даяр, час, бардығы зым. Даярсың ба? Даярлем, толқыннан тоқшын. Толқыннан отың? Сен не қасың толқыннан? Мына сколь толқыннасың, сен толқынданбай. Сен қорқотасың, қорқотасың, көрдің қорқотасың сен. Қорқотпой. Ана қайтудайсың, көз өтші ма? Сахнаға шықтың деп қой, ана. Қорқыттыр. Мен сені сүйем. Тоқтатамын. Жарабайды, не арқан тартып отырсың? Не жарабайды, мына кел, көріп ал. Шығасың, шықтың, бетің жамасың, соп кетті. Мен сені сүйем. Ана кел, шықтың. Мен сені сүйем. Секір отыр, мен қорқып. Бетті жамасың қайыр. Мен сені сүйем. Шыншы керек па? Ұмытпа, мақұл бұл. Мен артынан саға айтып тұрам, көзетіп тұрам. Бәсің бе? Кеттік бе? 1-2-3 Шамаль берген көзді. Жалғызым менің, жашомдо сенсің, қылықтарың чыға теркелесең сенің. Жаратқанымдың энчилеп маға, бұйырып қойғын белегі сенсің. Сен, мен, түбөлік дайым, қол қармашып жүрөлік жаным. Махабатқа чөміліп бірге, таталы сүйінің дамын. Мен сені сүйемін, татына қайым, тарынчағымсың. Балапаным, мен seni sүйемін, жан дүйнөмдөн көкөлөп учкан көпөлөгүм.
Акча айтсам тарынып мага капа болот менин тентегим. Түбөлүк мага колуңду сунуп, өмүрүмдүн гүлү болчу сен. Шамайлы көз аракет кылып жүрүп телеге, концерттерге, тойлорго чыгып, эл оозун алып акча таба баштадык. Бакытты жүрөлү жанашып. Мен сени сүйөмүн, татына кайын, тарынчагымсың, балапаным. Мен сени сүйөмүн, жан дүйнөмдөн көкөлөп учкан көпөлөгүм. Сага бир сонун сюрприз бар. Не сюрприз? Мынакей сюрприз. Кой? Чилебе. Жаңгой. Сон киме? Жактыбы? Рахмат. Жактыбы? Жакты. Зыңк бекен, зыңк. Нурланчик, эми сен жөө жүрбөйсүң. Анткени сенин продюсериңдин машинасы бар. Машина алдым, дос кел, сүйүнбөйсүңбү, карачы. Чека го. Мындай машиначы, менде анан толтыргычты бар. Кетти. Красота. Лотерея, да? Ел сомар? Может, жөн Беш. Бешің бір-екі сіз отамдан бол. Қаш қолын? Мен ишенбей айтам. Не ишенбей айтасың? Мен ишене отам, берет, қант бересің. Ұтпады. Билесең, көз көчеден кетіп, 50 мың сом ұтып алғансың. Сөз бір жерге ұтыш керек, ұнтучи, берет. Берсін дей берсің, құдай көрсе берет. Ұтып алсақ не аласың? Клип тарталыс деймін. Поздравляем! Вы выиграли 50 тысяч сомов от компании Народная лотерея. Мы вас поздравляем. Возьмите, пожалуйста, ваш чек и с билетиком фотографируйтесь для нашего архива. Поздравляем вас. Смотрим на меня. Сен айтсаңшы, ақша берет деп ойлап мен. Арнырса. Спасибо большое. Желаем вам удачи. Деньги можете забрать в кассе. Здравствуйте. Народная лотерея вас поздравляет. Поздравляем вас. Рахмат жана. Яқи, санаш керексің, елдің барына шен өрізім. Кеттік жолар алып оқын. Ядаш керейдің, ядырчы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Привет всем! Вы смотрите музыкальный хит-парад на канале НТС, и с вами я, ее ведущая Аида Чаткараева. И сегодня у нас в гостях певец Нурлан Насип. Здравствуйте, Нурлан. Саламатсыздарбы? Жана ошондой эле жалпы НТС каналынын көрөрмандары ушундай биздин хит-парадда биринчи орунду жеңип алып ушинтип конок болуп отурганыбызга абдан кубанычтабыз. Спасибо, что вы к нам пришли. И, пожалуйста, расскажите для наших телезрителей, как вы достигли таких высот. Рахмат чоң. Мен бул деңгээлге жеткениме мен продюсерим Шамалдын чоң жардамы бар. Учурдан пайдаланып, ошол продюсерим Шамальга чоң ыраазычылык билдирмекчимин. Ну, тогда мы вам желаем исполнения всех ваших планов.
и вам больших успехов. А сейчас смотрим клип Нурлана Насипа на песню «Эркелет Сенди». Стоп, снято! Молодцы! Как дела? Сонда. Сен сұратсаң қантып жауым осы. Жақсы өсің? Да, тогда пойдем попьем кофе? Мақұл. Я думаю, уже все. Да. Кол жеткиз менин жүрөгүм, жаныңа барсам сүрдөмүн. Айта албай сага сүйүмдү, кыйналып кетти жүрөгүм. Аяйым, менин аяйым, арзумду сага ардаймын. Айта албай сага сүйүмдү, азабың сени тартамын. Аяйым, менин аяйым, аяйым, менин аяйым. О, ай-ай, 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 ай-ай. Күлсөң бир менин жүрөгүм, эзилип Здравствуйте. Мне можно, пожалуйста, мороженого? Тамақ жейсің бе? Нет. Маған құрдақ беріп қойсыз ба? Да, спасибо. Нурлан, Ау. с тобой хочет встретиться один человек. Ким? Но он очень знаменитый и крутой продюсер. Она? Ну, просто встреться с ним, поговори на 5 минут, не больше. Ну, пожалуйста, ну ради меня. Ты же меня любишь. Нельзя. Сен үшін барына даярмын ғой. Спасибо. Сен қай орында отырсың? Bir жаққа барып келіш керек болды. Қайқа? Мен айылдан тәкем келіп тұр үшін шақырады. Тәкең барасың. Да мен машина айдап ал менікі. Тәкең барсаң машинамен барды. Жолға түсіп, мысалы барамын. Салам алейкум, қандай спеке? Алейкум ассалам. Өзің қандай? Жақсы байке. Кел, заказ берейсің. Жоқ, құрсақтап. Мейлі анда, сөйлешелі. Нұрлан, сен елмен іштебейсің. Чоң ақша табасың. Анау жашың жиргализм болып кетеді. Мына мағырабайсың. Алмастен білесің бе міне? Алмаз орысша айтқандан огранкадан кейін бриллиант болып кетеді. Бриллиантты легче продать. Мен қарап отырмын, сенде талантың бар. Мен талантты монетизация қылып алып, иә. Менде партнерым Москвада бар, Алматада бар, ал башқа уровень. Ушул уровень чыгалы. Нурланчы, қандай дейсің? Байке, кешіресіз, бірақ мен продюсерім бар да. Ал менен иштешпей қоя албайм. Анткени мага чоң көптөгөн жардамдарды кылып, чоң нерселер. Ал ким екен продюсер? Ал азыр бир чоң жолугушууга жүрөт. Алло, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Ооба. Жоқ, ал Рио де Жанейро емес, ал Сан-Паулу. Чартер емес, арзанырақ болады. Мейлі, мейлі. Кешіріп қой, деме дейін сен? Азыр бир ал чоң жолугушууга. Нурданчик, мындай кылайлычы, сен шашпайлы кой. Телефон билесиң, керек болсо өзүм чалам. Бирок кумпа, ал жаңы уровень, перспектива. Алматы, Астана, Москва. Мейлі? Сүйлөштүкпү? Мейлі. Кел. Жакшы барам.
Нұрманчы, жолықтың тәкеңе? Жолықтым. Иә. Сағаншы? Саған. Жақсы емес, сюрприз бар. Не сюрприз? Иә. Не сюрприз? Мен продюсермен жіппен жүреді екен, да? Жоқ. Сен продюсерің мұрық машинамен жүреді. Енді сен жіппен жүресің, мә. Қойшы тамаша. Мағал? Ана мағал олмақ қой, саға да. Алдаған жоқсың мұ? Жоқ. Шындап па? Шындап саған ұтпаймын. Не? Ачы тауы, құдайға шүкір, саға да. Айда барырын? Барыр, айла. Нұрлан, қандай екен машина, жақты ма? Қаяқтасың? Айдан күтіп отасың, дағайлы күтіп отасың, жанатам бері. Оша, азыр мен тек еме айтып қойын деген жана, ертең концерт бар білесің де? Оша, ұмытып қалба. Давай. Болды, азыр барып қаласың, Хорошо. Салам алейкум, қандайсыз? Рахмет. Бұны алып, ресторанға той барып еді, мен артқан барып қалам, мақұл ба? Поехали быстрее. Кеттік. Ладно, Все, мына. Geldik buna Can. Ты все закончил? Да, Жан. Бітті. Аз просто дайыр той қырдап қойшысы керек. Еще один той? Да, Жан. Че, серьезно, что ли? Қойшы, Жан, там. Блин, ну сколько можно? Я и так устала. Лучше бы я дома осталась сегодня тогда. Просто мен продюсерім сөзін екі қылбашым керек та. Айтқан жерін жырдап қойшым керек. Азыр бір пастеле барып, бұрдап қайрат шығып, анам шығып бір жерге олтыра алса, Жан. Тарымай? Ну ладно, хорошо, поехали. Тарымаш, Жан, бит. Нельзя, блин! Выйди с машины! Стоять! Выйди отсюда! Старший следователь Мамедалиев. Сюда смотри, Мамедалиев. Уважаемые понятые, можно вас? В данной машине содержится кейс. Так, огнестрельное оружие, наркотические средства. Девушка, он является вашим парнем? Нет, он просто знакомый. Нурлан Асибеков, этот кейс принадлежит вам, да? Это ваш кейс? Да, мой. Қандай ұлтыр. Так, вперед барасың.
Браво! 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 Бүгінгі күн анда маанилүү күн болду окшойт, Сенин мага болгон достук мамилеңди билип алдым да бүгүн. Да, ал эч нерсе эмес. Айдан мага кылган мамилесин бүгүн түшүндүм. Сен аны азыр түшүнсөңчү, мен аны мурун эле түшүнүп калгам. А неге мурун мага айтпадың? Эми ошонун баарын сөз менен айткым келген жок мен. Кылган ишим менен көрсөйүн дедим да. Тем более сен Айда менен бактылуу болуп жүргөн кез болчу. Айтсам сен мени жаман көрүп калмаксың да. Анан? Негизи сөз бар го. Сен сүйгөндү сүйбөй, сени сүйгөн кызды сүй деген. Булар эмнеге мага айтты? Сага кат жасырган кызды билесиңби? Бурдары жасайт. Ошо сага кат берген. Ошону берген эмесмин, мурун берген да. Чын айтсам, буга мен көп деле таң калган жокмун. Эмнеге? Типа фанаткаларың көбөйдү, любой кызды чабалам деп атасың. Жок, досум. Билесиңби? Мен баягы кафеден чыгып кулап калганымда эсим жоготуп. Ошондо ошол кыз менин түнү менин жанында карап чыгып, ошондо экөөбүз таанышып, ошодон бери ал кыз менен таанышпадым. Перестань поверить. Что случилось? Что с вами? Неплохо, скорую вызовите. Скорую. Дайте воды, пожалуйста. Воды. Девушка, не переживайте, это просто переутомление. Мен каяктамын? Больницадасыз. Эмне болду мага? Эч нерсе болгон жок. Жөн гана менин жүрөгүмдү түшүрдүңүз. Менин атым Нурлан. Менин атым Элнура. Мен сизди тааныдым. Мен да сизди тааныдым. Экөөбүздүн жолугушуубуз ушундай болот деп эч качан ойлогон эмесмин. Мен дагы сиз менен таанышам деп эч качан ойлобопмун. Сиз дагы мен үчүн ар дайым сырдуу бойдон каласыз деп ойлогом. Сиздин ырларыңызга чоң рахмат. Ошондой болду беле. Эмне айттым мен сиңа? Ошончо деле хатын окуп көрсөң, акыркы кат окшойт. Мен окугам аны, кечирип кой. Нурлан, бул менин сага жазган акыркы катым. Сени колумдагы калемим, ак баракка жазылган ырларым менен сүйүп жүрүп, акыры өзүңө кезиктим. Сага жолуккан күнү жан дүйнөмдү бурганак, ойлорумда чийиленишкен куру үмүттөр пайда болгон. А бирок сүйүүмө жооп ала албай калдым окшойт. Эми аялсыз махабат менен күрөшүүгө алым жок. Шамай, дос. Мен бул кыздын адресин билем. Кой? Кеттик анда ошол жака. Азыр кеттикпи? Азыр эмес, түн болуп кетпеди. Эртең шашпай, тойдон кийин, Кеттик барайын. Жөн барбай, гүл алып, шакат-пакат алып барбай. Кеттикпи? Все. Чоң рахмат айымдар жана мырзалар. Улан Шеримбеков акыныбызга чоң рахмат айтып, кийинки кезекти 2 жашты кутуктап келген ырчы жигит Нурлан Насип. Тосуп алыңыздар.
каламын сени издеп бирге жүргөн күндөрдү сагынып жүрөгүң сен унута албай келем мен өзүңдү балбылдап жаңа кара көзүңдү сагындым ошол чексиз күндөрдү саргайтпай келчи жүрөктү сагындым жаным сени сагындым махаббаттын отуна малындым арбалып сүйүү отуна жаным азаптуу күнгө кабылдым азаптуу күнгө кабылдым карай берем жолуңду келеби деп кайрылып ушул бойдон өзүңдөн каламбычы айрылып унута албай келем мен өзүңдү балбылдап жаңа кара көзүңдү сагындым ошол чексиз күндөрдү саргайтпай келчи жүрөктү сагындым жаным сени сагындым махаббаттын отуна малындым арбалып сүйүү отуна жаным азаптуу күнгө кабылдым азаптуу күнгө кабылдым кабарыңды айтпадым өзүңдү мен таппадым унута албайсыз да ыйладым унута албай келем мен өзүңдү балбылдап жаңа кара көзүңдү сагындым ошол чексиз күндөрдү саргайтпай келчи жүрөктү сагындым жаным сени сагындым махаббаттын отуна малындым арбалып сүйүү отуна жаным азаптуу күнгө кабылдым азаптуу күнгө кабылдым музыкам сен болдуң муз эрип жүрөктөгү муңумду таратып жылмайып күлүп бери эңсетип өзүңдү эмнеле күн өтпөдү элегип жай бербей жүрөгүм сүйөт сени менин да сүйүүм ушундай сенин да сүйүүң ушундай тагдырдын тартуусун белегин тосуп бирге алалы бек карма бакыттын кушун учурбай мен өз сүйүүмдү таптым а Шамаль болсо өз максатына жетти бирок алдыда максаттарыбыз чоң Күн ысыкка абдан ысыкка күн ысыкка абдан ысыкка Шамаль өзү кызык эле бала ырын мага угузуш үчүн хам берди айрымдагы 2000 сом калыптыр Күн ысык өлө ысык көчөдө адам ысык ал тургай асмандагы чымчыктар абдан ысык
Күндүзтү жылмайып жаркырап ысык баратам достор менен көлгө сызып күлкү бизге дан азык бул жашоо бийик маанай менен кызык күн чыкса кыздар чечинген күн чыкса жылуу кечинде жанымдан Нурлан Акөргө жана мен сенин досуң Бегишбек күн чыкты күн болуп жаралып